ATANDITHYA THANTHATU ala MATWAAIASYA VIASALA wa KUTULULYA SYINDU kana OCAS MUSYINI wa MASAKU NIMEKIWA MBINI ni MAOVISAA ma INSPECTORATE ma SILIKALI ya KAUNTI KAVINDANI ATANDITHYA asu ala NIMBEEWA mana atano METWAAISYE MIATIANIO ya MUUW'O MAYENDA KIIO KITHUIIWE ni NGAVANA wa KAUNTI ya MASAKU mwandu WAVINYA NDETI na AMAMANTHIE VALA MAKATWAIISYA ATANDITHYA wo itina wa kwitha ATANDITHYA asu MANALUNGILW'E kula manate ya SYINDU syo ni SILIKALI ya KAUNTI ya MASAKU na mali ya kuonwa kula MAKATWAIISYA SYINDU syo. Daniel Mwangala na ripoti eno. Tina wa SILIKALI ya KAUNTI ya MASAKU nyamwamulo wa ATANDITHYA ala mate ya ande wa lelu kana OCAS mavetwe. Kuanzia leo gavana anasema na kuanzia saa hii kila mtu anauza kitu aingize ndani sokoni. Yu ATANDITHYA asu kila muthenya methi tumaithiuka musyini wa MASAKU maikulia mone kula mailete utwaisya ATANDITHYA wo balakwi umuthi malasimika utwaisya MEATIANIO ya MUUW'O indi THANTHATU mo mekiwa MBINI MAOVISAA ma INSPECTORATE mengwatanio na ala mavolisi musyini wa MASAKU neza ngai na tunasa kuye mama taito kwabina nizangani chao KITHUIIWE wakwandiko mutongo iwangaliko emwe na ngaliko emwe ti yake ila waza kuiwe atwike mutongo wandu ombe. Yu ATANDITHYA melesekana methito maithina muno mate utwaisya ATANDITHYA kuma ivindani yu vala methito maikwithwa monekela musyini wa MASAKU mate kuelegwa kitumi kana kuonwa vala mailete utwaisya ATANDITHYA osu ani kivetindiwa na nina ciana itano na ninaesukua na nye ninokie ku MASAKU miaka mingi na nithukumia abana ibasila nsau na nibanuma cia mukate wa kila muthenya na ciana cia kuisoma kwisilabu na ngavana ola waivo ni wisi ninde yabu na ndandulumu na kwandia muthulumu neza ngai na itunasa kuye mama taito kwabina nizangani chao KITHUIIWE tutwikie tuthinie twatwika twikomia ciana na nza twatwika tuyona chao yanye takwe buya kwa ye muongo ni loya ndi sindu ciakwa ni ngwie cio ndapio ni na kuiwe kanzu cia thela na ciana ila munandikie ni ciana ta ila citutu ciaite cio kaungima na kitimba ni na kimi wana kitimba ni mundu umeimba na sindu ciakwa kwa kanzu nimechoka. Yu menda SILIKALI ya KAUNTI ya MASAKU yeke utumia MAOVISAA ma INSPECTORATE kumana masya na kumakuwa musyini wa MASAKU nundu kuvikiavu mayaisa kuonwa kula mailete utwaisya ATANDITHYA na ingimo ni maende na unyama muno na sindu syo ikaendea na uthuka ni kwithiwa ila weta cia kura etia cia streetini kukwi mabuti yasu ni mo weta cia kura leo kanzu netha ni matumitwe masisi andu maikabange lelo kobe mwya wa Kenya ukwasya kanzu ithulumu andu bethulumu andu niki ailite kuka na katabia mundu nesa ibetange betanga sindu syaku na mundu akosa sindu syake nesa nundu isia loni ingini matunda nimekwanangika akabetanga sindu syake ono wiovo ivindani ya kumwa kwa mwamulosu SILIKALI ya KAUNTI ya MASAKU ni yathanite kana ni kumanthia ATANDITHYA vandu va utwaisya ATANDITHYA wo indi kuvikia vau vayaesa kwithiwa na usungio ona kutwika masitomo ni maandikiwe twikakito ni tumyenda wavinya tutabia twikata tuonye ithia twina mathala na tuyukuvuthia twenda twanye nundu bunu batwitia cia kula na woka watu ya nesa ki ni twakwika nesa yuthukumie ba na tunengwa masaa makuta natha ni kwakatithia twikatithia na twinengwa masaa makuta tuina iya na nyendie wanzani nangwa liu na ndinengwa wasiana cia kwa liu no baita tukoma numba cia mbesa Biwata itukakata ndio tunakuya nyita kwa ndio tunakutuzia sindu. Ni waneke hata na nguo matunda boga wanaweka mahali pamoja zote. Tafadhalini tunauliza don't we have right wakati wanarusha vitu zetu kwa gari na wakati wanakuja kunyakua hivyo wanakuanga wametumwa hatukatai lakini wanafaa kujua sisi wenyewe tunatafutia watoto wetu. Daniel Mwangala, Mutongwe TV, kumova kauntini ya MASAKU.